Убастыбыллах улуспут эхелекпит олохтоохтора. Эхигини улустагы бахалай біз никипереп күлүмнүр атынан тойон бүрү культура кийне. Уонна кенчери огоноротный ансамблын коллективтерин аттарыттан үле эйе май бырахниктарынан итити кистиңдик агардалибит. Тойон мүрү культура кийне быйыл агуонагыз, кенчери огоноротный ансамбла төрдүнагыз сылларын, кереге сырдыкка угуя үлели ая тутасыл жаллар. Бүгүн биһиги истиң агардабитин, макталбытын тердебит, культура кийинигер арасылларга үтө собастаактык үлеләбит ветерандар бытыгар. Культура үлетин өйүр, өрүү күүс көмө, өйөбүл, терек болар уусуран самодеятельность активынай кыттаачыларыгар. Беһиги терилтептигер барыта сүлбе бес киһи үлелир. Культурабы кинен ихинен ототөс интерестеринен кружоктар, клубтар арас кайсыканан үлелийлер. Манна опсая 689 киһи жарктанар. Былырын барыта 209 тирәһин ыттыбыт. Аспыт сылга борооннау народной хор, үнкү коллектива народной атын ситихилахтык көмүскәбиппит. Айкала яха төрәбі дөйдібіт өспікатағы хор көрүтігер 2 степеннах лауреат атын ыллыбыт. Долан Эрджот вокальный ансамбла «Гордость земли родной» ден республика конкурска 2 степеннах дипломан атын ыллылар. Тойон мүрі үнкі коллектива бүтін Россиятағы танцевальное признание фестивальга бастакы степеннах лауреат үрдік атын түген Москва коракка ыңырылыбыта. Кенчери народный ансамбльга барыта сүстен тақса о жарықтанар. Быйыл узоры Якутии, бриллиантовые нотки, ритм, праздник типсихора, республикатағы конкурстарга арас степеннах лауреат үрдік атын ылан сетістілер. Биһиги олохпутугар билимни кемме бола турар ирдебиллери тутуган кас бирди киһи дьыга олоруктаага ирденер. Онон тойон мүрү культура кине жоммутун сергебитин кытары сибэспитин быспат сылтан өлөбүт сүнүнен виртуальный хайысканы күүскө туханар соруктаакпыт. Бу курдук WhatsApp, Instagram, интернет стимлеринен ону таһанын YouTube каналларыян жоммутун дьыгылар эркемнеригер үөрдер көтүтер сергекситер сыллаах үлелийбит. Сандал саас көх май брахнигынан чеген чебдик доробуяны, үлеға хамнаска ситихилери, же кергенге тапталы жолу соргуну багарбыт. Уруй үле жолугар, айхал үле жонугар.